Tala lava I nei foi vaenga o telefo o le siu fonga o le lo mua, o le tala mua. Ua whautua le whainga malo e le whalapo tonga o whautua whaapitoa le New Zealand Association of Councillors ina ia whautangia se ripoti o lo whai tio ina malo si ai le toe whetuna inga e le malo o ngā ruenga whai matupe ale mata ngā ruenga e wa te maiti le oranga tamariki. O lo whaamawhaina I le ripoti a le sue tu Sicilia le malo le Auditor General o le swinga o whengainga po konkarate I le wā o le amata ngā ruenga ma nisi o whalapo tonga e whaatino ina I au nanga po providers sa telea ina le aini mori mau mani mafua anga te tau na whaavai ai. O le nei manatu alo ia mai le ofisa o le sue tu Sicilia le malo e pei ona whaai lo mai na tau ai o le swia o konkarate ato ai foi mawai ngā tupe e whaatino ai ngā ruenga whai ia sa whai e le tausanga na tenei e le ai ma se malamalama o la tau na whaia ia a fianga ma whaina e ma fua mai ai mo ta maiti au Peter Silio na a fia ato ai ma o la tau a inga. Sa whai lo mai e le presidente o le sosi o whaufutua whaapitoa o Sarah McDonald o le tulanga o lo whaamawhaina mai le ripoti ua whaamalo si ai a tunga lunga o lo iai ia whaina e awala mai swinga o whaia I le so longa le leo au nanga mo ta maiti nei ma o lātou a inga. O lo ta o le ripoti le sua tu Sili o November le tausanga teruai le ana whaatonu ina ai le minsta mo ta maiti le matanga luenga le oranga tamariki e whaalu I a lātou tupe I le nā o ngā ruenga ma mata whaioi au tū. Ma ia sua e se vai ngā tupe e whaasao e ono ma le awha pasene mai le tala o le tupe a le mata ngā ruenga na pāsia. O le taunu unga o ia swinga uma o le whaititi ai leo la whainga e ono se 4 miliona tā la mai tupe whaalu ma le to e wha wawina ai nisi o polo kalame ma ngā ruenga tāua sa re tau na whaia mo ta maiti I lalo o le tausinga ma le wainga a le nei mata ngā ruenga a le malo. A o lumana I le tau au inatu I le parlemene I le stofi o le tala whaatau o tu o le tupe a le malo mo le lua o lua lima ai o leo o whaailoa mai ia seisi fuafuanga e mauai tangata ia au nanga tau le soi fua maloloina I taimi ua mana vai ngā ruenga po ni whaalewe lave whaafuasei e awala lei ni polo kalame fau o le Aotearoa I ni isi vaenga o New Zealand. O isi a po nisi o ia au nanga fau o le Aotearoa mo le luas fulfai tu la. Mai o le a whaavaina lei de tonu I tu malo e au fiai counties Manukau o Whangarei, Palmerston North, ta ranga whaape ai mo Dunedin. Se lauonas fulfai miliona ta la le o fuafua le malo I le tonu o le whātau sanga o lumana nei e whaatupe ai ia polo kalame fau. Ta ua le minsta se fua maloloina Simeon Brown o le wanga tupe o le awhi ai manisi au nanga fau e wha umi atu le taimi e talai ai ai de tele e pei o Lower Heart ai wha pe fo I inweka ko mo Timaru. Wha alia mai fo e le minsta o le fuafuanga e mautino ai o le a maua e le iwas fulvaru pasene o tangata o New Zealand le avanoa mo au nanga wha ale soi fua maloloi na I se teimi wave. O le afiso soani fo I lewa ngā tupe pei ona fola I ngā ruenga ma au nanga taulu soi fua maloloi na o loo iei nei I tu e se o le tino. Sa awai le pālemia ia Christopher Larkson I le teimi o lewa asisilanga le whai ngā malo na whaie le sa nafi le pitanu o pakuranga I au ki lani. E lua ni whaawelawe tau ta mane na tupu I le tu malo Hawke's Bay na whano ai le soi fua ni tangata se to lua I le wawe hao le sa. Whailo mai e leo leo e whape o ia whaawelawe e tolu I tu la I le wā. O le whaawelawe mua na tupu I le pitanu o Wairoa I le te ale titi o le tu la tasi le wawe hao. To tasi le tangata na malangai le ta avale lea na la vea I le awala o le Kopu Road ma umai lo na soi fua. O lona rua whaalawe na tupu I le awala o le Race Course Road po o le tu lai whai le wawe o le sa mai to tasi le tangata na ma liwai. O whaia ne iai sue ngā leo
mafuanga o ia whaalawelawe lua. I le tu malo le Wairarapa, whātu sanga le matua o le li, le ua mōlia leo, ua tu ua ia I lona whaapongai I ni mū se fitu I le ai o Masterton, I le amatanga o le tau sanga. Fitu la whai o mōlianga o le sunuina o ni whale, ua whaia leo whaasanga I lea tangata, ona o ni mū sa ia whaatupuina, ia nā awhiai ni whale sa seono, ma se whale maliu tasi I le masina o Februari. O le so e tu lai ai o ia I luma o whaamsinonga I Masterton I le wala aunga mua o lea mata upu. I le nuu o Featherston, I le Wairarapa lava, to tasi I tangata na tāwhia leo I le sa, ua masalomia I lona whaapaina o se whana I lea pito nuu. E le aise tasi nā whaina pe manua ai I le whana na pā, I le wale ngoa o le Fox Street, pe tusa o le se fulu I le tae ao. Whaalia mai leo e whapea o stasi o tangata no whai lewa anga o Featherston, sa ia whaalia, e iai tangata na pisa e wholinga na misa, ma so ai male pā o se whana, e le umi se taimi ai tau nua tu iai ta wale 5 leo, ma tāo fia mai ai le tangata e pei ona tā ua nei. O lo walo I mai lo fiso le tauti mua mamafa a tō mawila mawhai tili a fi ai nisi whaenga o le motu I mātū, ma o ia tu langa wha le tono le tau, sa I longo nā whai nai vaenga I se sae o le tu malo le Bay of Plenty. O la pata inga mō ti munga a fi ai le tu malo le Waikato, ma mātū o Taranaki, sa te tau o nā whaamuta I le tu la iwa I le pō le sā. I le motu I saute na walo I le pa ua le kiona I le o le tele numela fitus fultolu, le au fi ai le Arthur Spas whapea ma le Porter Spas. Ai I le pito I saute o le motu I mātū, sa I le pata inga moti munga mamafa, e a fi ai tu mongo le Tararua Range, whapele tu malo horowhenua ma le Kapiti Coast. Whai lo mai fwoi lo fisa le Med Service, sa whaamawina le whai unga le vai aso, ia savili ma matangi na o le malolosi, I le se lau fitus fulfa kilomita I le tu la I le Mount Hutt, ai o le Mount Kaukau I Wellingtone, na o atu I le se lau ono se fulfa kilomita I le tu la de sawa sa whaamawinai I le Sanafi. Sa I longa fwoi o na mamawhati munga, na palasi I Mount Taranaki mani vaenga o le tu malo Tasman. Peitai na whaadia mai se sui lo fiso le tau, o le a whaasalo ina lao fie ma toa I a wing o le tau mo se vaenga tele o New Zealand I le anga I atu I le fiafi. I nai tala mai fafo, I le Vaticano I Roma, o le pōna pō teimi New Zealand, sa whaiele mi sa, e ano I ai le tula I mai o pope leo se fulfa, I le tofinga te tai o le Kalesia Katoliko le lalolangi. E whai tau fia se fulu wafe tangata sa mwhai o na awai whaatasi I le sauninga, I le St. Peter's Square, sa awhi ai matai o le tele o isi malo le lalolangi. I lana launga sa whai tio I nai e pope leo se fulfa, ia tai pule tutu, ia mafua I taua ma fe vai inga, I tu o le ke lope. Sa ta uai le tupusa, o lona tiu te tau ave whaatai o le Kalesia wao, o le pui lea o le lafu mamoe, ma te malosi atu I winga fia pule tutu e lamatia ai I lātou. Na ia mawhainai lona whaanaunga, ina ia vea o ia ma au na le au whaatutua e awalai vaenga au tue lua o lona tufinga, o le alofa ma le tuu whaatasia o le Kalesia. O le pope o tūlai mai nei, wonus fuliva tūsanga o le soifua, na soifua o ia I le ai o Chicago I Amerika, ai e tele tūsanga o ngalua I le tunu o Peru, e le ngata o ia le urua I Amerika ua vea matupsa, ai o ia foi le urua I tangata mai Peru, ua se e iai le tufinga. I Engelani, ua lipo tia mai iai le ono vea o se tangata surfai na soifuane I le tunu o Iran, maurua I tamaitai e tūlai le tofi aki e pikopo Canterbury. O ia lea o le tamaitai whaiwhi au e sofa ia Julie Francis Decani na ulfale I peletania I na ua se fultoru tausanga o lona soifua. Mai ana ta ua I se lipoti a le newspaper le Daily Mail e fōlinga mai o ia lea o loo lau o lunga nei I whaiwhi au e ono whaia I aile filfilinga mo stasi
sui tūlanga atu i le aki e pikopo o lo o ye nei o Justin Webb o le a malolo li taia i le tausanga nei. Pei ona si le fia o le tofinga le nei aki e pikopo o Canterbury po le Archbishop of Canterbury o le faa o lea po o le ulu o le kalesia Engelani ao. A whai e taunu o na tūla i le nei tamaitai whai au ia Reverend Julie Francis Dekani i lea tofinga o lona winga o ia laurua i tamaitai o le a o mia lea tofi i le awhe whase lauruas fulwaru tausanga o le tala whaasolo pito o le kalesia Engelani po o the Church of England o le awe ai o ia maona aki e wikopo lona se lau mo le ono. Mai le Pasifika, lipotia mai le whaamanuia ina o tau mo whainga fo mai le whalamai tele le ai o Port Moresby, le lau mua leo Papua New Guinea, i le whaatino ina o se tautonga e sui ai i a whatunga o se tangata sui fua. O le teimi mua le nei o whai ai, o na whai ai du tonu o Papua New Guinea i a lei tu ai inga o tautonga. Mai na whaaria mai le min stalo sui fua malolo ina le atunu o Elias Kapavori, o le whaamanuia ina o leurua i tautonga, o mautino ai, o mawhai o na whaatino i Papua New Guinea ia i tu ai ngā tonga whitinga a ngā i atu i le lumana ai. Na ia ta oi se whailo inga mala utu stala, e ta atele le nei wha mai po le whaawhitauli i Papua New Guinea o le a whaina o whatunga o na tangata. Whaalia le main star o le teimi nei, ua o le se furulua la whainga o masini wha mamatoto ua iai a Papua New Guinea, e tautonga whiti ai i la tau ia ua whaina i le whaale tonu. O le tau e sui ai se whatunga au stangata soifua i atunu i whafo, e tu sa o li poti lau whaasena lau, e o i le afa miliona kina po Tala Papua New Guinea, po le se lau luas ful tonu wafe Tala Amerika. A ena whaalia le minsta, e whai se tautonga whapei tonu Papua New Guinea, e le a toa le se fulu wafe kina le tau, pe tusa lea malelua afe lima se lau Tala Amerika. I tālonga afe leti, o se tamaitai e tupunga mai Sāmoa whaapea matonga o le ulua i Polensia lea ua mua i tu unga tamoe o le se lau mita, whaapea malelua se lau mita, i tālonga afe leti a onga maulunga i le state of Florida i Amerika. O le nei tamaitai ngoa i a Laiana McClinton, e lua na pine euro na maua i tālonga nei le vai aso na te nei. O lona taimi le se lau mita se fultasi tesi fitu lima se kone, ai luas fultoru tesi ono fitu se kone, lona taimi le tu unga o le lua se lau mita. Ma o ia le urua i tamaitai mai le aonga o loa aonga i nei, ua mano i tu unga ta moe nei, taru mai le tausanga i tasi iwa lua, ia pe ua tolus fultoru tausanga o mawai. Whaalia e lona tira ia Genesia tautala tasi, o se whaawhiwhianga tele moia ma le ainga le manu ai o ronaro i ia tu unga i tau wanga awheletia o ngā maululunga i Florida. I laka pi whaalawao malo a ta maitai e umale taimi o tutusa e ta i luas fuma le fitu ai o le Black Ferns a New Zealand ma le awa kanata i lest o nai i se vaenga o le tamusanga o le Pacific 4 i laka pi nei whaalawao o malo. Tāle malolonga o tutusa e ta i se furu ma le lua. Pei taila e le imanuia le a i le pou mo le skoa mulimuli a New Zealand. Ma tutusa ai i a ai o lea ta alonga tau whao i le vāo au e lua e ta i lua se furu ma le fitu. E tasi le ai na malo ai le au soka au kilani le Paulest o na ai i le la ta alonga mua o le semi-finals ma le au o le Melbourne Victory i le AMI Park i Melepone. O le li o Logan Rogerson na ia maua le skoa le tasi au kilani i lona onus fufa minuti o le ta alonga i le timu ma le malu lui Melepone. O le a toi foi mai nei la le Auckland FC i lona malai le Mount Smart Stadium mo lona lua o ta alonga o le semi-finals ma o le ta alonga e whai e lest o nai o lumana i nei. Ia, o le whai unga na nei vaenga o telefou.